na kusiawa kwa Yesu Kristo kwa ilio ila nyinya wake Maria wasitweni Yosefu mwai musube mwai wa musumbeni we mwai kilungu cha keli ibuku ni Mathayo kilungu chucha mbeana andu oi momie umeloni wasua nundu ni masomie ku ndatani kana ni bosia wa musumbe wa yuti na indi moka mwendo wa kuvi nusu mwaka moka na makimadha balaka na kakasiawa walabo make sense kana kasiawe ni numbani ya musumbe kwa ila maendie kwa elote makikulia kana keva tukane mithinzio kai muzi usuonde wa elote ndui mwana na therefore ila elote wewe ende toisu akwatwa stress kitumi kimwe nundu kana kalaka sia ni musumbe wa yuti na we ekatha kwithwa musumbe wa yuti na indi athikatha kwithwa musumbe wa yuti ona timu yuti ni mwetomu aetomu ni kisiao cha Esau na yua yuti ni kisiao cha Yakobo kwa ulaka wa Yakobo na Esau weyu milio ingi na yu ilawa manie undu kwethiwa eta tongoi eta tumia akimakulia ubo ungwewa kwa ndimu kekithie kethani wawo maandikoni mabukuni measiata na therefore athembi anene na tongoi moka na mamutabia undu withi wa ndi itawa ya Bethlehem is the house of bread. Bethlehem ni bosiawa musumbe wa yuti na indi ameta alando oe na ame endeimuke kuwe vyu yoloa kalakana na mwamba no wo muke mundete ubo ona kwange kiata nakadha ithe athenda ukoa therefore alando oe
maumaluka makamande niva na yunga ini musoma yabi kama kikulia kana kasewe ba nondo ni kwati andoane kuseto siana mbingi ende maliko mangi ni mautabia ndatani ya matongo esie njisi ya matongo ya matongo esie ataliye tune lakini ondo monye na maele wa yulo wayo maenda nginyavala kana Yesu Kristo kai na mabikavo makaza idha makanenga miyo miseo dhabu vumba na manemane. And the Bible says utukuma kikoma nikenda yuma sioke kana madhiokula manaenda mbewa vau ili mulaika amatabia do not go back to Herode, instead mpitie njia ingine, na hivyo ndivyo wakavyofanya. And then immediately mwana Yosefu ithewa mwana na mume wa Malia na Malia mwene mathoke wa mulaika Malia amea Herode nunu kwenda kuwa kanaka tokeni mkimbie iwezekanavyo ili asikufe ama asiuawe mokela meyombania na makea madhi ndwa kanandhi ya Misili nela mekalangile kwa itina mesie kuka Herode akuye. In the meanwhile Herode ilawa wendie kwetela alandu oimoke na maite obo na mali akwete. What he did ni immediately atwa na kwenda kuwa kalakana kowawe na nundu ndezi nikana keva kalakasi ya ndwani Yesu. The Bible says them ya miaka ile na kuthea moawa nikenda kana kaika uke kasi niko musumbe wa UT. And by the way a lot ndaya leo kwa niki huyu nundu amefanywa nda osa usumbe usuna right yake mwene akiti yeo tuekidhiwa musumbe wa UT ni Augustus Caesar ola Augusito na yu atuekidhiwa musumbe wa UT mabinda onde aena ndizi nundu wa UT ni mesi ni mwetomu na maikwenda kwekalilo na nduma mbayingi kuba kedwa baina nzeke kana ni basia wakana ka usio wanda biti na niko musumbe wa UT mewa manaiti kidhoko na ibe tango sumbeni kana bayuko idhoko ila sisi kwata andumoko wake na therefore andumanga Yesu Kristo obowa na umunde tina wadhayo wake siamasi yake utabanya wake itwatwikie tikili na nitu lilikana muthenau wa kusiawa kwake. Asifiwe Yesu Kristo. Na kitumi nicho andumanga indeto ila iwezo tukia kisia nonzio na nitu bikie muthenani wo monde manati makosokoso asuo ndema kuma ne Babiloni moke Yerusaleme madhi kwa Elote maketu atongo ima yuti mako manene Elote matumwe na madhi Bethlehemu makimandakalakana nginyaila mesio bikabalakae Malia na Yosefu madhese kila kiende. By the way madhese ni batonde kama mania uvo later kana matagwana ndo hao lakini mondo azuo the makeziwa Joseph and Mary were not aware of what is happening. Oto umunde twinzi imani twidhionde mabinda mengi nona twiliu twinzi imani ya alama onzima tutinda twimanda au ya alama otoa twimanda dhuku alamendo tweko dhuku. Lakini Mary na Joseph were not aware kuna njama imewekwa pahali ya kuangamiza. Hawakuelewa kama kumekuwa na matatizo, kumekuwa na turmoil kwa Yerusalemu, na therefore more mercy mendeo mandea maisha kwa kanaka labda kena kila kikwata nindi kitawala kila kikwata asiana utuko hata kiumati. Amen. Kuna watu na kiumati makisa no la win duty no kaya mana ewe ni nyamo thena na thei kwati ya utuku mabinda ila kekata kokela na yumo ndo asuo mende okuyakana indi mathoke wana lando oye ando manga hii undusu wimbiki abina muno ni kwasia kana ebabe bata wakwanye naku twele kuimanisha umundi ni kana yoba no wisi andu mena kuunza Elote mata ombende oseo mata mbenda na mata mbiwa by the way lakini the life ya dhika abika nondo nuondo wakeli
yoba egabe na warning welo nenga we mwene ndakaselewa akandete ate we yoba nondo matesi mondo wao ndela madhoke we nando wao. The second thing the Bible shows us, wakatembelewa na malaika. When the warning was due, God gave it to them. Na hindi nondo ni wamanenga warning, immediately they prepared themselves. Nikenda maithiwe na escape. Ni wa stress muno nondo be andomeka la me chonjo mabinda onde. La me chonjo mabinda onde. Atezi ulo madhulu lukete no. Atezi mumaitha wono. Atezi ulo no mamanda no. Because they are in a state of perpetual anxiety. And asomi maisi ati bad news is making people fat. What is mwenzako kulieta usisieta no muno. Kwa muzizia. Muzizia ni uiteneza. Ena katambi. Kwa muzia izia. Ene no muzizia we. Jo uiteneza. Na yu mukulie kwa withu kiasia news we. Kwa mukuleta withu kiasia news. Hallelujah. Let me tell you why. Maisi ati ela kwa manana a terrifying situation. Unduwa tutisia. Immediately our body mwe wako uproduce chemical kana hormone na hormone isu yenda nikenda ikatume mauta mauta mwini matwike vina matwike strength. Weze kwezi you can either fight for yourself or run away. It's our flight or flight. Lakini nondo alamedu kiasia news, you are always exposing yourself to bad reports. Maripoti kwezi kwa wawa, kwa kunwa, kwa lungwa, mabutwa, wanitamu, tutamu, neruto eka, neni wale akwika, maondwasuo makuitabisia, mwe waku is in a continued state of stress. Na nundu wende kuyumba nyamuze na ula uke yu kiti haka na usembe. Hindi yu we accumulate mauta for action. For work, for flight, or for fight. And mwishowe, ndo zemba bandu kila kwizu kisia news. Eza kwezi ya uno ye. Eba toneka unozu ondewe na no stress. I know jao. Kwa tata mode no mwe winenge chumwa kimacha kulea kwizu kisia news. Na wiye simwe ya kute. Eba unu toneka. Na we survive. Nange waila wisisi amboso na mbemba kunuba na kutheucha na kukanga na umundu bilacha. See if life will be different for you. Nundu swania Edwa Mary na Joseph ni mesi kanabedhina. I don't think their life would have been settled until the day yoba waiti obo mukie musembe nundu mumaida ni wokite. And then elama kiye na masemba asomi masasia nundu Yosefu wa inja na Mary onamo na ayonja ebuku ni da Luka elaka na katwewe nyumbani ya Yoba kilunguni chake eli ni kwa tiu kaka kwa dedication mwe obeasia kana katwa wa dedication nyumbani ya ngai mwae lozi na elondu katana kai elondu kana katana kambui lakini Edwandu ninja madhi either na mabuya ile kanandu mbwile. And so these people didn't have money for kalondu katena kai londu apana. They went with the 2 doves. They went to do 2 doves ni kwa sekana ni andu matembesa mbingi na yu asomi masasi ya ala andu oi ila mithinzi omaitie nisosi ya facilitate kukia kwa Misili. They imagine madasi ati ola dhahabu mendie make exchange, ola obumba make exchange, ola manemane make exchange, na ilama kwa tuweze tutowete nundo Misili ni kwa saa na mutiuzi na mbasi na nduzi wiweka no lazima muzi tanguzu nundo wazi wiweka ni mukwatwa ningi na ni mukuwawa huu maenda na nguzu utamuzemba wa security mwenabata wako ibaila security ya sabali su yombe na nekane sabali su matuku mea naondona 12, 20, even to 30 days ukiti na mundu mkawe na kana. And so mbesa hizo ni siya facilitate hiyo safari yao.
na ni umanisyo wimi tukimunota kwa sakana Yehova no facilitate ya ndo make when the time comes. Toto na kwikala wina mino na wina stress ni kwetu wanu winiwe na ndubi kiangolo siaku. I believe with Mary and Joseph, when the time will come, your deliverance will be financed by God himself. Na in the final manikomanga imetuonya lelama akiye na mathi misili a lot nondo wa war nikwezo nana akwata feedback ila wenda siana nisio waiwe wesa kwethia Yesu Kristo wobo sioni lakini yingi nisiakwa. And manga what is the lesson God is giving us today? What is the lesson God is giving us today? It is this. Na tuenda tuenokete tukue uswanio. Mary and Joseph walikuwa katika mpango wa Mungu. Alimtembelea Mary akamwambia utamzaa mwana. Kisha akamtembelea Joseph akamwambia usikatae kumchukua Mary. Na yu anduwa eli malikite mubango ni wanga hii. Kilikocho ni kuyakalakana. Niko nikana ondo ula mwadhane ubike kuyanea. Na therefore undu wambe kilikocho kiuthuku mini usu madhisi nduzi yonde kelele wonde kosokoso wonde uende nyumbani ya elote na ni udhanga sia muno mundu wanga hii zila ukaiele waka nawe mubango ni wanga hii kayo ni wako zila ukaiele waka nawe muthuku manga hii. I don't know if it is mutuano wako, I don't know if it ni wea wako wa uthuku mi, I don't know if it is baubi ya salani wako labda nikula kwe asiana siaku. The day you will take that responsibility as though it is God's calling upon your life. Let me encourage you today. What people are saying, their anxiety, stress is your, we are war, makosokosomo, maika unenge stress, undo patoneka. Katete kunikila stress yo, we itikila yoba nukunenge tawea, wako ya asiana siaku. Na ni hivyo vukuma wea wanga hii. And when the day of worry kana enemies will come, God himself ola wonenge mutuano usu wa mwekeiye, ola wonenge siana iwa kuekeiye, ola wonenge kawela kau mudhuku makondo wandaye siake na nguma siake. He will provide a way of escape. Kitumi nondo ni wea wake na ti wea wako. Are we together? Ni wea wake na ti wea wako. Ti wea wako. Ni mutuano wake na ti mutuano wako. Ni wei siana siake na ti siana siako. Matuku 25 tukanenganesiana kwa mweye. Na kuya ingi vama nenganesiana kwa siwa kwa mweye. Ela weke uni mwakulilio makulio. Muzi wati kana kamo kakae ya letoni ya Yehova. Na wasi aza yuwako wonde ona uka mamba koke utangi wani Yesu Kristo. Wateki responsibility. Itikila yu katika jina la Yesu Kristo. Otondo wanenganie kana. No wo Yehova wanenge siana kana kwa Yosefu na kwa Maria. Wengine ni kazi zao. Nibala umasia kilungu chako kwa mwie. Nibala umasia mbubea wako. Onaomo onde nibala tukumi ya Christmas kitu. Osa uya usuta kumuthuku mangai. Osa uya usuta wito una yobo kunengete. Babe ibetingu. Mena aka mwana. Mena anake. Mena etu. Na yuwe ya wola munene. Ni kuzila makwani. Iti kila ebai batonde ka uya usu kondu wandaya na nguma siya Yesu Kristo. Take it for the glory of God. You see, many people live their lives without purpose. Matesi ikametamukia vizuri, ametamukia vibaya. What if you lived every second for the glory of God? Mutuano waku, siana siaku, wea waku, utongoi waku, na kuonde kulo kwate as though we mudhuko manga hii. Elo kekau, like Mary and Joseph, it does not matter what is happening in Jerusalem. It does not matter what is happening to Herod. Nginela yoba ukakwete report yaku, it should not matter to you. It should not matter to you. And number 2, when a problem comes, he will bring you your deliverance. Again, it is his work. Tiwi ya wake. Edhayu, atedhayu. Niwi ya wake.
leo butwa, as long as uwe wanenganie kwa Yehova ukamthukuma to mthukumite, whether iko ama haiko, it is for the glory of God. Ate we Yehova naende ngaini museo. When you are confused, when you are worried, even when you may be discouraged, nukuete ya ando oi moko kukia kisia, nukuete ya ando oi moko kuwafa makwekie bina. Yuswane awe Tameri kana wiswane awe ta Yosefu undu umwe na uo wakanaka aume alamweba ulitembelewa na malaika, mkeo yuko na mtoto ni mjamzito kutoka kwa Mungu, na yu ile nakamundu mukaka nakanaka ke kuuma twa na ikumu umaluki toka vugume wetembesa uwe kana kateka na hindi ndeni wailanzika ona meni nini si nanzika nundu injamaa dhino iwa kana kata na kiti omosea tana mukuija tana lita bizia kuyanza na noka nakana nikena eke hata akae, lakini omwilie ayabazuka ndoi madhasi anituonie ona ni wanda taituni kana kalaka siaba ni musumbe wa Yudi. Praise the Lord. Kote wiki abina ate we Yehova, because God has affirmed his purposes for your marriage, for your children, for your work, and what have you. Mabinda maingi owe atamavasa nituikula sia muno that was isia undo tuinge undo mawe amaitu mailie kulia kweli undo Yehova ni wombete undo kana nakitie kuitheta Pastor Mary undo kwanza wasisia madhena la mevo kulia Pastor Jackson madhena la mevo wiani we mundu takela mundu wana mapata takela mundu ano dhukuma no saniwa ndi Yehova kona meke mizi kona kitie kuitheta ayo mabinda kwa mabinda Yehova ni uheta yobo ayo ukia kisia ayo kwa familia ni na kuitie na ondosu mbiki ya bina muno ezo ngoma ni na ngewasi mpinginzo yosi hapa ezo ni nena ngewa mpinginzo nena ndo to tana bado na yu umwe wandu asu Asia wa woki ila na kunie simu na niwa wasia wako na niwa undo unena nina isi ngoni yakwa wewe basta wawo na iwandeza ya sifuwa Yesu Kristo pasa kwizia onando makambuzia onando makamenda na butwa ngandikwa pe mundu kwa famu ni mudhukumi wao angai nimbesa na ndai neyeke abina nazo nangi wanza neo wao yumundu ayu aikokana ekuyai ninona athi na wako ende akumisia Yehova ni wese kote wiki abina undu wona ta uwe wisi madina mao alasia nganya nini kana no thina ende kwa bajo na ekwitanza aitwa aka kuweche na ya muli wiki akifie hata we Yehova ayi kote osio. Praise the Lord. Ende okali natanisha na ndo asu na dhibawa mama watai aneva umundu ekalaba unza kwake osoba se yato ayali kazi ya pastor ngona angaiwa mulo ende ani njasa wesa kweza niwe tenesa andini wako ndani ana maneno samite ana by the way elado manyo na mama nusa ngango sio ni binguka nondo restraint ni abetwa awasa angaze I tell you angaze wesa kweza niwete kutsatsuka numaluka kwa mama niwete taniko. I am there present and accounted for. Mundu Yehova au nyamondo kuma Babiloni okay ondabia I affirm God's purpose in your life. Hata wewe Yehova tunataka wewe mwalimu wa my wife ai mwalimu wa Sanasari school sana sianya meno elo kulekisa na hisi onosi amuno we ano asi mayikuiba
na bathuma musiai wa musomithisia mwana we high school na iwolilwe ai kuya kana kakwa wakatevisie muno pio nakatwa iye bana kaemewa nakatwa bana alimu maemewa nela nakaetie ba ona batiele mwaka wakateze sasa kakwa school nzio na UK University otewele kwithikia ina muno atewe yoba mundu ayumila from nowhere mwalimu wa Sunday na ni walimu ye Sunday walimu Sunday ona wiwa kwa chani ngoza retire ende bazuko mundu mwima thasi anondilike nenye we malize Sunday thasi aye mwaka wa 1990 ni wa malize Sunday na natange wa ataka wa mbodhi na ngatange umundu njidwani bani au mwalimu wa Sunday wakwiye ngo ayeki amina ate we yoba onangi yoba no matuma kwitu twakwiye ngo athasya ila waina kwatha ni wangathima muno enana na mundu umie kwatha neka lote ningeyo no kuyashoka kwaya katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Ate we yoba ila mwae battalion ni mwezili leva ila mwae youth ni mwavukumie we amuna. Those people are from Babylon telling you and affirming in you God's purposes and plans for your life. Receive na manda and assume by the way mamanda na yoba no matter wata nizena mzee wata nizena inyamwe mewe na stress na winzi yani wendete town ukunzite munuka yo aiwiko mana na mundu na dhamba kuthecha kwanza yuthecha no lawo yula kote mundu muwe watu mwaningai akwiwithie muyo tala mwathi mumeba asu ate we yoba na indi finally ala metikilao likamubango ni wangai ala metikila kuthukuma wea wota mwa muthukuma ngai ala metikila kwekala mitwa noni yo mengwata nyotamomu tamatwa itwe tamatwa ni hebo wangai andu wasu alangi mondu mo makithuka uwo ni wekala na ukasubika kitumi nundu ubango oti wako ni wangai ngai no kwanda kuwikania kondo wa wea wake kondo wa ndayasi yake na kondo wa nguma yake. Praise the Lord. Ate we yoba etu anakaoni motaba mwe free strong independent women. Eso vela narrative ko yanza equasia strong women are those who have very many men friends. Nelote nao measu menge vetu dhiwa we mushamba ni otabia nenga ne oshamba wako kwa yoba ulowidhani weze kweza weka la dhayu wako kondo wanda yasiao siake nundu mwishowe asume kuika dha kuyanza kana they are strong independent free to do whatever they want to do. Ndwezi ni magumana momete ndwezi ni ngosi ana manangite ndwezi ni mitwano miana yana manangite na meika undu mekwenda nundu they do not care because they don't have responsibility. Anakeni na mwiso va aiona umemenyo uki na vangi na uka mewu ya kiwiu stop ko mewu ya kiwiu nikala dhayu wako wanaketa tutaweka lite kondo wa Yesu Kristo hata iwe yoba ikala dhayu wako wanaketa weka la kondo wa Yesu Kristo nundu asuo ndwe sema kuite nyao na mabizi tesindosia nata la yoni wo makosokoso la onde meli kilie na kikocho onde meli chani kwithi wa menda pika undu mekwenda pika ayokesa kwithi ayoba nukutangite na nukuendete muno alangi mathilile na manangika isi asya TikTok gewasi anduma mwingo nikana ngelekanyo aka ainge ni moti ya metwano yo na thasya nesa mume wakwa ni museo no so biasya na siao sio lakini nyenewi ngoni yakwa I desire more na ni wangoni yakwa I deserve more na hatia o jamaa museo nelawo malukile ko yanza ayi kwa jana kukwata mungu ekavala kuyo ya kwa maana maisha
Are you a TikTok? I wish I knew. Ayuniti na wa miaka 3 monza mume wake ni wezo se yenga usilika wakwewe. Zio mu appreciate. Na kweli namba na kweli. Utaona kuhivya emotion lo nenga sana chabati. Lakini sio chacheke chabati cha kila mmoja na kainike saombo. Imagine. Pani mana mayenzenga. Mana mayenzenga. Thank you. God bless you. Uko na miaka. Nzenga isu ukidakela mudena. Nembo eshavyo. Ai nembo eshavyo. Na you eka nzenga ukanengwa chabati ngoko kila mudena. Monday. Chatiala kwa chana chai. Tuesday. Chatiala mubyubyo kwa chana chai. Thursday, Wednesday, Saturday, Sunday. Ubika abando, vijabati, nguku, ukaikola. Ayu, ando aingi madhayu ni momeka au. Wamepata maisha mazuri. Lakini wa maisha yanawabo because it is the only thing that is available. And they wish for other things. And my psychology makitie the 80-20 rule. 80-20. Emokulia 80 plus 20 is equals to Measiati. Dhayo ni waku ngelekanidoni motwano. The best your husband will ever be, the most your wife will ever give you, she will only fulfill 80% of your expectations. Ona akatata ata. Ona akenenga ne ata. Atona kuvikia only. Now only tini 8 ni exceeding expectations. Lakini niwezi yuwe kala na hila exceeding expectations for 12 years, 13 years, 14 years, 15, 20. Kalaka 20 utakona odhambi okenda. I tell you, nondo ni waambia okamisi. Nondo eti ukotewi unena. Kotewi tiki. Ando me ote matono kuzina na mpaka kuyu ya kiwi nondo winaite. Lakini nondo wene wao mamiye. Ai we kwatwa itiki. Na hiyo ando amwe matia metwano yo. Nondo akalaka 20. Na meisemba kondo aka 20 keba. Wanengane mutwano waku, uya waku, uwei waku, siana siya kukwangai. Ete u, ndwe lome siya tiki, nundu kila muzena ui mutungia muvenga ikondo wachao. Waku. Siana siva, your parents will only get you to 80% of your expectations. Nela wana asyeime na siana zona ka 20 kaya. Ka 20 wikewe ya kiwiuna weekend na ulazi ya muziki wa kwanda ndeanesa. Eka u, nundi nasia, nundoko wa. Lakini nundu na kundwa inengane, kumata hii hata kumuzuku mangai. Kalaka 20 wakenda, kaikwananga na kayumina. Nde ni mukwatia. Nengane, mutwano waku kwangai. Elote endauka okay. Na yuka ukamana. Na yoba kao nenga Misri okay. Praise the Lord. Na kao finance ya Misri ukapikana ukasioka. Na ende alao ndo mata mwe kwa tianga hiyo ndo ni uzuwe umwe kwa titie sisia na sati kutana motana ni kuthina modhena. Maina moyo makita kuimola lipstick na sinduinge. Maisha yao sio matamu. Yako ndio tamu. Kwa Yesu Kristo. Ambia mwenzako pokea neno. Tumwambie pokea neno. Yesu ni woki yekone achuma kwake etune ebukune ne 95 mwana wangai tunga metu ne wa Yesu 95
95. Yesu ni wokie konde. Umefika 95? Yesu ni wokie konde. Tunetre mwamba. Yesu ni wokie konde. Ajuma kwake etune evokone netosoma odoai mwana wangai newaendie mesimuno one awauna anamai ode makebo dhegea nakeake mavosyavyo na ene amatavisye ovaweno uwangai undo amaekenai na odo masovea ene adomaleile makemuwana mamuwai makemwabamba omutini mateseae ngosyawo tiatiae mudhungu dainaivityonongi inetekela kukwa kanatwongosyeini. Amen. Otunje tuhozeitwe mwamba musumbe ando a maunje ni ando mekwatanitie na sindu mbingi syathayo mondo ala matalea kwikwataniasyo ni mitwano ni kuea kusuvia kuthukuma na maweani asuo Yehova nimebingisa muno nikenda mavike kwika ondola ongalentimu minokilio musyowo indi ngelekanyonzeo ya Meli na Yosefu nikana nikwasya ethi wani tukwitikila kwikala thayu witu wonthe tawita nokuma kwaku mutwano tawita nokuma kwaku ona kuya uya maisha mala twae na lama tatwanite ona lama kwewe twetikila kwikala mathayu maitu tatu kwikalila tatu kutaya tatwenda ukwendesya tawito kuma kwaku nikenda twike ula wailu Ayova twina bata wakwibwabwanya na maundu maende nyumbani ya elote tunabata wakwetela kuyandisya kula kuonde kwa ilu kwa nandeto yako na ukatwetea yandu maututanilasya mautwikithya kwinangane kwitu kwako nila maboze andu maku makona andu oi makimatembelea andu oi mao makiakisya na kumekea bila kumeka siambe ona mbesa ngaiwito na nikana Yehova ibidalaze nazoka mone deliverance yaku mone misili madona kuibitha nginya mugo withiwe na indi Yehova manenge kona kupingwa medho mone ala angima lelo kwikwatya undu manangite mathayu mo mamone ala angi onthe malelo kwetela undu manangite mathayu mo na mathiki akisya ona kaumoneka meitina maikwatya moneka meitina maikwetela moneka meitina mayuthukuma igotha menengane pyu ngosyo ilikosyo na mathayu mo kwako wakikuishia wewe utawatetea maana sio maisha yao tena ni maisha yako maana sio biashara yao tena ni biashara yako maana sio kazi kwa ajili ya utukufu wa boss ni kazi kwa ajili ya utukufu wako Mungu wa ajabu naombea ndoa hizi zao mfalme
Maana maadui watasimama kama Herode wakitafuta kusambaratisha. Nao ola wonde okwekwata sia musumbe muye. Mutwano wake ululumelwe nuwe. Nundu ni kondu wa ndaya yaku mekalilemwe. Mwetu onde na mwanake omwe onde la meba mekwisubya wanake ni wo nina mabodhe ya breakthrough na kuadhimwa na kuone oseo nikanda langi onde mekadha na wanake wo na wetu wo makibikia kodela tuona na kwemanisia kanaka ba kukwetela tewa nundu andetosia kunzio sio tukia kisia sio tudhangasia tukene sana tuadhime. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Si Bwana atubariki fika lendi.